Kiblay P Baro sa katup kubor jungi kadon boss ko media network. Kimat kiba kongsan menta kasingi kilong. Kerwit uba Vincent H Pala yaga sorkar Megalia. Kidale Sunny klem dale Shiliang yaga state anthem ong ukonra. Pia ki hasurok nganya ki ha parliament ong uba Robert June. Ban Dakajinga ko thau jingruai hanyautrap terwa kamat syaprang movement laipo hajar tengka kebuske. Tomantang ini apai syaki kubor ki bakamanya. Uba Vincent H Pala MP Lok Sabha na Shillong bat President Meghalaya Pradesh Congress Committee ula kerwit eka sorkar Meghalaya kabalakhang yakinong yalam juga Congress hakani kathan lam mingi kari India ban penlong yaka jingyalang North East Congress Coordination Committee NECCC ha hall auditorium juga University of Science and Technology of Meghalaya USTM kapadon Hyderabad Ribhoi District. Namarbam yo ajaka ha USTM yaka jingyalang juga NECCC la penlong no ha Queen's Hotel Jorabat. Kajing thmu jongkane kajing yalang kinong yalam kaseng Kongres nakathan lamingi kari India kalong ban sandur yaki manifesto joka seng baka thmu ban penpenapaj ba nagabanta ki election MP banwan. Yakita ki manifesto en pentrekam nagabanta ki kampenroy hakathan hadien ka election. Kirang ba nong yalam Kongres na Meghalaya kila ay jingmut ban penrung yaki jing juki nong rep kajela haki manifesto joka seng Kongres. Nalor uba Vincent President MPCC ladan langru u Dr. Celestine Lingdo MLA ba Charles Marngar District President na Ribhoi bat kiwe kirang ba ajong kaseng. Kajian mentaksi kadai irmang North East Congress Coordination Committee. Hak North East Congress Coordination Committee nilai suggest lagajong ka state na North East ke ki benta ban include hapo ka manifesto na Meghalaya i Dr. Celestine Lingdo iba Charles but iba Manuel ngiran lang hatu ka program ban i suggest ba namta kinong rep ngide ban penrung ka manifesto nila kerpat ya ki tim manifesto through Rahul Gandhi ban wan sini ban i discuss hakanu korkom nila ban pensia dan penrung hapo ka manifesto jong ka Indian National Congress kata kameng bat kiwei ki benta badai bat ka Manipur la discuss benta ka badai bat Manipur bat ngatrai in sapa ka tim sa Manipur nang ba ka North East Congress Committee nganmi ni jet way blue naman ka state ban dilay lang nga iki political ayong line ngatrai ka BJP ha ka jingwan jong Rahul Gandhi kila nervous mat Singshaw Rahul Kelamban tang da benta ka Kongres Rahul Uwan emban penprah Rahul Uwan ban penyeteli Rahul Uwan ban pensial to ik baiba ba balai Uwan ban un kanek ban kibru ni kendo ban kibru ni sengap gicing jong kibru tada do Uwan ban sengap gicing kambe ka ba natrai kambe ka ba khanglat iki pajingin na North East tak asam ngantin ke asam balik ke BJP kala nervous bila ingin de balong meeting hapo USTM ro de naliang ke government of Meghalaya kita mai permission ini debat ke Meghalaya government ro kadai tang ke kerteng andre dictate hapo Delhi dictate na BJP kata ki beriu ke de masauto every vote baki ai ke NPP kadai ke BJP ka jo lamar ki control slowly ke judge beriu ki jangi kadang terkong ke judge beriu ki dang syak control ki judge beriu ni dilut ya ka hok jangi takene ba Rahul Gandhi uwan ro ba ka BJP kala sedang ban kene ya ka hok jang baro ki North East kala through RSS kala syang ban rung haki riti ke dustur jangi de BPI badai ka mani badai ka no ke benta ke BJP benta kala penrung ke government hamtam kalian ke NDP Kimdon kata ka jingong lani kimla ban defy lani kimdon kata ka voice namtai pai ba ka baitik at kum ka direction jong ka BJP kani ka jingkwa Rahul Gandhi ba kino ki bamdon ka ideology kum badai ka bamyade ka ideology BJP ngide ban ya snok lang ngide ban ya perkat lang ngide ban ya tri lang kena bangin like la kani ka kam ba ka BJP ka bulldoze ngi kata ka jingmut bila i ba asam kalong mata bila i Meghalaya kini ki jing sedang Tegajai berdua jengi kita ban kitia, jai berdua jengi
kawai nga mut ban sa conference press conference akwa bandong publish bo ni pai ba lagi de na ka Congress Party ke Patrice Tom na ai kuble kapang ni Dr. Celestian ibadai way ba irat ba yalam ini ban perban ni pai ba na ai kuble ba Charles imlale haman lagi snong kitau la apil keleng-keleng na kuble ro iki perlo bandong po kumi kongrona ba CBCM kiba lale keleng-keleng kiba ban kersiu dia kipai ba bakane ka jingwan tangi ka de namtai baro amdei tamta ka Congress tengai ku play ki bamdei Congress ro ki bawan lang manin namar ba ye jingwan joki ka de na ka sem ku ba kia ka sem ka badon ke fu namta karibat ka jai penru kan mele no ke jingwan joki ka to ka jingwan joki ka pen ki imbiang yengi ka pen he sem yengi bangi kum ki Congress ni trace tom la dengi trace Hadirin baka sorkar jela kalarai ban pediang ya ka state anthem. Lapan bena pat ba bat pensngau leng ba ki video haka arpau tarik ukala lengkon haka jingra ke ya ka lengko snam sanpau ar jang ka Meghalaya hatura. Haka state anthem lapan dan kam lai tili ki ktin khasi garo bat English. Menta kalami ke jing ut bat jing dawa na ki pat ba kilom jantia ban penrung saya ki kentin penar haka state anthem ya ka ba la leklet da ka kenhun thau jing ruai bat da ka sorkar jela. Halor kane ka phang bala penlong isu ya ka jing bamrung ki kentin penar haka state anthem u menteri rangba u konrat ke sangma ulaong kila perkhat sani bha klem da le shiliang shwa bakin shim ya ka te karai. Minister in charge of Art and Culture must have already replied to these concerns and he will give more details about all the facts and figures. But our basic point is that there is a notification and a provision of associate official languages which are two in the state. And based on that, the official language and the two associate official languages, that is English is official language and the two associate official languages, these two languages have been taken. We have to base any decision that we make from a government side based on provisions that are there in acts or laws or rules or regulations. And hence, for us to be able to do that, there has to be some provision in the act itself or in the necessary rules itself. Hence, we have gone purely on the basis of that, and we have given the languages on the basis of the official language and the associate official language. If we are deviating from that, then we don't have any reason to give for others who may demand tomorrow. So tomorrow we may have Hoi saying that we would want at least one word of Hoi also being there, or one word from different other tribes who are there. They're saying, please give us also. And if you were to justify saying that, well, we can't, then they would say that, well, we have given to this language, that language. And hence justification becomes very difficult for government. So government cannot arbitrarily do things. We have to do things based on certain provisions that are there in different rules or acts that are in the Kakenhon joki artili ki sengsan hima reulum UDP bat HSPDP haka shatri jangka RDA haka sngi arpulai tarik ukalalengkon kilapan ko burom ya uba Robert June Kharjarin kertong banya aireng haka election MP Lok Sabha nakani kakenhon. Ya ka kerteng jong uba Robert June Kharjarin kumu kertong senrom kini artili ki seng lapan bena patba haka jingalang kabalong ha office joka UDP ha Boys Road lajong kra. Hakani ka jingalang ladon lang ki presiden secretary bat kinonya lam bahakmat jong kini ki artili ki seng UDP bat HSPDP. Haka jingkeren jong uba Robert June ulaong nakaliang jong kumu kertong udon ka jing ang nut ban wanra ki an ban penklan ya ka 6th schedule ban wanra biang ya ka jinga keren yasuk hapadeng ke sorkar jela sorkar India bat keseng HNLC. Ulaong ru labon tili kisnem kum kiseng bahalang ngiju ud bangim judon kinoyalam kiban keren ha parlemen nagabanta kijing jongkari. Hakani ka kenti ka bamenta ngan mi syakmat ban terwaya rade banyak sait ha parlemen ulaong. Ula kentue ki pat ba da ka baong. Ya ki ma phi ha surok nga ngan ya ki ha parliament ula penkut. Tangi ki ma kham thamai haki agenda rane haki isu ki jongi sakawai ka benta ka ba mangingi kwa nakaliam jong ka RDA ban keren nam ta kari India hi barok kawai kalong ban penklan ya ka sensar khadar pat ba to strengthen ya ka demokrasi ki jongi
Hakano kadur nginang penklan susu ya kasensyar kadar paiba. Kawai nakijing deko jongga representative demokrasi kalong bahak paiba hadin bala job hadin bala dejit ya kiamale nyimedon bentasyu syakal hakal legislation. Nyimtin su kiamale ki anya yu kinwandra. Teng-teng isu yuwanra kabil kiwanra anda lapas kasyukut no anta. Ketika komitmen gajongi bandawa na kasorkar India hibar kuwi bandanno ya ke constitutional provision for pre-legislative consultation. Kamut iyo kani kabumut ba kanu ka bill haswa ba ka parliament ka legislative assembly lane ka dis council kan wanra sya ka dorbar thoan ka de ka kamram gajongki banbu ka public website kanang bagi paiba kinyo banpek yaki kila banai jingmut yaki batay tangadin kata pisala ba introduce hapo parliament. Kalau dia kapor yang iban penklan ya kesensyar kadar paiba ngilai nam yoi hakini kisau santali kisnam teng yoi bakasur kejong upaiba habun dali kijala ka syaset no hado syaset hau nominal head jong state governor kibil lapas kidon ki state kan thu api kaba kini ki state ki haban lek hado supreme court watang banyo ya ka asen no governor atau kam semadai ke por yang ini bangin relook ban review ya ke constitutional provision halor ka appointment ka rule ka function jong governor kan poi ayu lada kan poi kata ka state ka baka jala ma khlia ka jongi kan pas ya ka budget lani ka money bill governor rumsan dang la wan siu ta wan tulak ro kani kita ka constitutional provision ka badan ka jing deko a concern ka jongi ban kani ka kamram ka jongi ban terwa sa kali India lada yu president laban impeach daga parliament balay yung governor laban impeach daga legislative assembly. Kalau day kapor yang ni bantuntik na bakum kini kijing deko ha concern no kali India ngin penbet ngin pencana ya ka kanang ba kajing ma kajing mensau kenamla banwan ur batwan hab hangi. Kalau day kapor Bamangi kum kajak penriu ngihapan keren ya ke misuse jong ke sedition law hakari India hi berokoi. Ki media, ki press, ki media, ki don ki batang ban ai ka boy ke tweet la sha thep sedition case. Ki media kitang baki keren kene katai la sha thep apo ba UAPAs. Kade ka por yang ni kum ke Democratic Party ngestanat baro atli ki parti ngi de ki Democratic Party bangin sedak bangin yang nam ta ka hok jong ki whistleblower bangin yang nam ta ki hok jong ki media kanang ba kum kini ki jayan ki ba pentron ya ka hok pen keren ya ka hok men pen pau nginom dom khit terlan ngaloi uput usam ka jing dawa ban penrung ya hati keten kasih ya schedule ka jindon kampon yo yalah ka jong ka kadat karoi kapar batkum ta terter kinde kimat ki bangin sanang ya pateng ban keren nang nei sakman kide kimat kebangi dang hap ban yakun nang nei sakman ban pen urlong ya kan kiseng balang bait kawai ka apil kebangi kwa ban apil sepi kalong kani nakapor sa kapor habang idon hakaseng balang ngisa jaong bangim don kita kibriu kiban keren hantai apo parlimen ya kijing angnut ya kijing terang ya kijing kuat jonga ko hanen ko para bae bab hidang don dak seng palang menta ngatarwa ya ladi bandong ngangan dei kesur ke jongpi atau pinai nem ya dak bor bangan gerak ya kisur ke jongpi ke parlimen ngan keren ya KLB ngan keren ya uput usam ngan keren ya kejing pendrung ya ketin kasih sedul ngan keren ya kejing tawa ke jongpi nam taban yo separate kadet bat kiwei ai yang tang ya kabor ngan keren na beta jongpi bat mentala na mapi pi ki usurok ngangan ya ki atei po parliament bro sikatang yo ut malung banom dan basnuthu ya pi bom dan basnuthu yang iki seng balang menta ngaladai si benta jong seng balang bat ngasnuthu biang ya kejing kia ya kejing angnut bat ya kejing terang ke jongpi kijing pendi ke ba philasyong ulati uba filamat kijing syak thong
jong ki polit ki ba pihak ban pedret na kawai ka por sa kui por ladang idon ke jing su thu jengmut menta ngila ban pen kalai ta ki vision ki jong pi into reality in pentik na bak jing sha shi tom ki jong pi ki kes ki ba pi kit baro siranjan ha ka jing em ke jong pi kembang aru ngakit menta siranjan ki kes ha ka jing em ke jong a ngide ban pentik na bakini ki jing sha shi tom ki jong i kin poi sha ka jing job nam ta kari ba ka jat bulu jong i kawai na kimat kibangi kwa bangkeren hang tay po dorba parliament hang abadai ban ka border international border kuma POE banadu bawanra ya ka 100 amendment to the constitution of India ban ya panbai yo put usam hapadeng jongka India ban ka Bangladesh lengba ka khalia sektor ilei ba ki breu ki jongi keladu kuma sispa sanpau yak na zero line hatamabil Bandauki la sya yang i ban fence na zero line kat kum gani ka amendment ba sispa jong constitution ka jingkali yak sarkar India kalong balai phim semlasa ban fence na zero line yak i wai pat ki area kadi ka kamram ka jongi ban penbet ya ka ban ada phila kat ba phimla ban penbet kadi ka hok jongki trai muluk kadi ka hok jongki trai jella ban penting kena ba phidei ban ai compensation ka ba tikna syar ki beri jongi ki balayo phinomla ban sale compensation tang itu ibenta ba defense pihak perlu ban sale Kumshi benta ban penyateli ya kajat penriu nyau terap kentup ya kenriam upenar ubhoi uwar umaram bat ulengam kamat syaprang movement haka arpulai terik kalalengkot arhajar arpusau kalami syakmat ban kot ban wer ya kajingateli hapedeng kajat penriu khasi da kaba penlong ya kajingya ko ban pau ya kajingruai kaba kentup lut ya kaktin u kenriam upenar ubhoi uwar umaram bat ulengam Habakran sekilat pathai kubor Hasilong Press Club u convener kamat syaprang movement ba Michael Sim ulaong ba kani kajingya kop thau jingruai kan kut haka tarik bakut du jong ubenai leber arhajar arpusau kanu ka kenhun niki riu shimet ki bajob haka ni kajingya kop kin yo busket da kasong pisa ka ba laipau hajar tengka Alba ni nang macam Itri kamu kat membaca dah, long isu biasa ni, long isu kat bang isu tu, long itri kamu kat membaca dah ni, kongsan mesti itri RTI, lokaika, marriage act, equitable distribution of property. Ikau ini imat kadang apa ideologi yang macam perang ni, jadi kalau kerjanya tadi jangan jadi beliau, kerana upnar boy war maram ulangam. Udah kau itu berdiri neutral, but kasih ketika ketian kebapungnya tak song ini menjadi berdiri. Nomor fi hinaga minta ibun track of ilota di anggami di sema di koniak ikut. Ti maki baginya suntuk pramaki kia warra kasmis penkelan agamis penuntuk apa jatuh pramaki. Kat bagi menjadi berdiri idon bok mengidon ketin seorang kepada medium of communication yang benar ulangam war boy maram entah kata di halor ini bentar isu apa kampung ini apa jadi beliau akhir pun dihepat sudah bandi jadi beliau ibarat basitro idon kam dan peneliti untuk jadi beliau Henry instruksi bah kat nangi di sini idon kijing persang bagi pendapat kerja beliau Benapa forces benapa untuk forces benapa gua persang ban pendapat pra kerja beliau ini dia more yang divide and rule policy. Dia lalai tempat di project beliau na divide aja beliau ni. Dia kasut ban exploit ni menjadi beliau. Dia nanti dah mengisu dengkam penwara kilat inti kuno ban peneliti jadi beliau. Masai fi ini sini naduk antam ru ada kontroversi yang boleh itu dia tak ada like itu dia tak. Dia kini di desain tiba
ni semua barang yang address mentah sangat lo ni petang di Manangwan inum tu bangi beliau di kawai beliau kasih rujung boy rujung renam rujung ini so kapur kadai mentah bangi penyekli kawai beliau Haka Arphulai terik kelalengkot ke Office u Sub-Divisional Officer Patharkma Ribhoi District rengkat ber ke Office u Deputy Commissioner kalakot ikipat ba Banashim Benta haka Jingyam Mare National Voters Day Run haka Arphusan terik kelalengkot Arhajar Arphusau ban rakhe yaka National Voters Day. Lakot ngobha ya baro ki samla kenthei bat shenrang ba kinyashim Benta haka ni kasngi ban sedang haka por driu shiteng menstep bat ka Jingmare kan sedang na jirang menar market chadu Patharkma Government Higher Secondary School. Ya kinong mare ki bawan nengkong an ai buskit san hajar tengka, ya ki bawan baar an ai saw hajar tengka, bat ki balai lai hajar tengka. Ya kinong mare ki balarang ba rengkat bat ki kena rid shenrang bat kentei kin yo shi hajar tengka marwe. Nagabenta kitu ki briu ki bakwa ban shem benta hakani ka Jingmare ki haban ai kerteng ha Office u Block Development Officer Ribhoi District. Kasngi bakhadu ban register ya ka kerteng kan long haka Arphusau terik kelalengkot haka por trekam office. Menteri Rangba ke Jela Konrad K Sangma haka Arphulai terik kelalengkot Arhajar Arphusau ula pensyai halor kapang kabayade bat ka Jingweng ya ki officer ka luka yukta bat thungpat da ki we ki officer ki badang don haka kam. Habakran Cekilat Pathai Kubor hadir ke program Hawaya Jer, Menteri Rangba ulong ru ba ulong ubak kloy banyak kendu bat kinu ki kenhun lakalong bat ka Voice of the People's Party ru. The provisions under which the person earlier, the director of inquiries was appointed, the rules were not followed in the sense that it was a temporary arrangement because we needed to immediately start the work. We had, in the sense, some shortage of officials working because it has to be an officer of a secretary level and above. And hence, we had a bit of an issue in the sense we had shortage of officers. So we decided at that point in time that we will, as a temporary arrangement, go for a retired officer, which is not as per the rules. And hence, to rectify that and to make it regularize that, we have followed the rules, which says that it has to be an officer of the rank of a secretary. Number 2 point is that when we appoint a person who is retired, then government takes additional expenditure. If it's a serving officer, there is no expenditure because he or she gets a salary. But additional retired person means we have to spend from our own side. And hence, it was in the interest of the rules to be followed and in interest of the expenditure for the state that this post be regularized. We were working on it to regularize it very much before this, but then later on, it took us about a year and a half almost, but we have regularized the process. So this is purely as per the rules and procedures. Batikitu ki kubor ni lapoy siya bakun, tarahadu bangin daya siyempiang kublay sibun.